салом дӯстон, ин навбат дар мавриди як зуҳуроти номатлуб дар мавриди коррупсия ё ба қавли фасод суҳбат мекунем. имрӯз меҳмон дорем устод Алиакбар Абдуллоев, фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ, Давлатмурод Каримов, рӯзноманигор ва сценарионавис. дар ибтидо аз устод мехоҳем пурсем ки устод, зери ҳамин мафҳум имрӯз ҷомеа чиро мефаҳмад ва чиро ба он ташбеҳ медиҳад? пеш аз он ки дар бораи мафҳуми коррупсия сухан гӯем, бояд қайд кард ки ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз аввалинҳо шуда конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза бо коррупсияро ки соли 2005 ба тасвиб расида буд, қабул кард ҷумҳурии Тоҷикистон ва сипас ӯро дар парламенти ҷумҳурӣ ки органи олии қонунгузор аст, дар онҷа яъне ки тасдиқ карданд. ин қадами аввалин буд ки Тоҷикистон дар ҷодаи мубориза бо коррупсия ё чӣ хел ки фасод мегӯед аз худ як яъне ки ҳамин хел кирдори некро нишон дода буд ва сипас дар зери талаботи ҳамун конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид соли 2005 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи мубориза бо коррупсия қабул гардид. ва чун конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид ки талаб мекард ки бояд ки ҳар давлате ки бар зидди коррупсия мубориза мебарад як ниҳоди қудратӣ ё як ниҳоди давлатӣ дошта бошад, роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фармони худ дар бораи ташкил кардани агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия фармон баровард ва ин ниҳод яъне ки ин сохтор дар давлати Тоҷикистон ба вуҷуд омад ва онро сохтанд ки дар доираи ваколатҳои он назорат бурдан аз болои яъне ки масрафи маблағҳои буҷавӣ буд ва мубориза бурдан бо он омилҳое ки коррупсионӣ мегӯем, яъне ки аз тарафи мансабдорони давлатӣ сӯистифода аз мансабҳои худ, аз вазифаҳои худ ва ин сохтор сохта шуд ва мардуми Тоҷикистон албатта вақте ки ин қонун баромад, ин конвенсия қабул шуд, чунин як сохтори пурқудрат ташкил дода шуд аз ҷониби давлат, бисёр як дар дилашон як умед пайдо шуд ки ҳақиқатан дар он ин солҳои 2000 бинед ки 5, 2006, 2007 буд ва мардум бисёр шикастадилам буданд ва аз ҳамаи он чизо дар кадом соҳаи зиндагӣ ки намегирифтӣ дар тамоми ҷо яъне ки ба маблағи камам боша пораситонӣ буд, дигар буд аз ҳамун духтур сар карда то мактабу то тамоми ҷо яъне ки фасод зада буданд ва оҳиста оҳиста бар зидди ҳамин мубориза сар шуда буд. мардум албатта кулли мардум тарафдори он буд ки аз ҷониби давлат пеши роҳи ин фасодкориҳо гирифта шаванд. дар мавриди таҳқиқоти социологӣ натиҷа чунин аст ки пора доданро ҷомеа одат мешуморанд. бар назари шумо ки ҳамин мавзӯъдан бисёртар менависед, чӣ гуна метавонем ҳамин тафаккура дигар кунем? коррупсия як падида аст, як зуҳуроте аст ки воқеан бо зуҳур кардан дар ҷомеаи инсонӣ яке аз омилҳои аз байн на танҳо гӯем ки заиф шудани гӯем сохторҳои давлатӣ, сабат шудани сохторҳои давлатӣ ва чӣ гуне ки аз таърихам маълум аст боиси гӯем ки аз байн рафтани давлатҳо ҳам шудааст ва ин бисёр як гӯем ки зуҳуроти хатарзо аст ва фикр мекунам ки на ҳама чизро дар доираи масалан қонун метавон маҳдуд кард, яъне коре ки бояд ки ҷомеашиносо даст ба кор шаванд ва гӯем ки омилҳои сарзадани ин зуҳурота масалан омӯзанд ва گویم که یک نوع فرهنگی مقاومت، نه اینکه مبارزه، بلکه
فرهنگ مقاومت با چنین ظهورات پیش کنن و با راه مثلا جنایت شناسی اگر هم خیلی بگوییم با راه مثلا شدت بخشیدن قانون ها، یعنی ما راه مبارزه پیشتر میگیریم که واقعا این چیز بگوییم که تماما کار رنگی دیگر میگیرد و واقعا به مفهومی بگوییم که مقاومت از مبارزه باید بالاتر ایستد و چون مقاومت شد و باید که در شکل فرهنگ باشد و امروز اگر که در جامعه ما هم خیلی یک فرهنگی به وجود آید که مثلا که پاره دادن و مثلا پاره گرفتن این گوییم از نقطه نظر شرعی همچون یک گناه است، از نقطه نظری گوییم که ارزش‌های انسانی پیش از همه و این گوییم که یک بی ارزشی است، یعنی احترام قائل نبودن به ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های بالای انسانی است و امروز برعکس این چیز متاسفانه در جامعه ما به مشاهده میرسد. مبارزه با فسادکاری بردن فقط یک این میسیا یا که وظیفه دولت هم نیست، هرچند که هست این وظیفه دولت از اولین درجه، لیکن به کمک به کوشش جامعه شهروندی و خود اهالی جمهوری بر ضد کروپسیا مقاومت کردن این کار دشوار است. خوب قید کردن زیاده از این گفته میتوانم که این عامل نه اینکه در دولت ما در تاجیکستان ما هست، همین پدیده نامطلوب کروپسیا در تمام دولت‌های دنیا وجود دارد. سوالی که حاضر این کس شما دادید که چخیل کنیم که مردم ما تفکرش این دیگر کار است و این کار یک سال 2 سال 10 ساله حتی نیست. و در همین در پرتو گفتگوی استاد من یک چیز اضافه کرده میشم که واقعا برای با وجود آوردن فرهنگ مقاومت علیه کروپسیا این پیش از همه البته زمینش بگوییم که زمینه‌های حقوقیش با وجود می‌بینیم، مثلا با قبول قانون سندهای معیاری حقوقی و آموختن تجربه دیگر دولت‌های پیشرفته در این سمت، ولی در برابر این برای با وجود آوردن فرهنگ فکر می‌کنم که باید که وسایل اخباری عامه، شاخه‌های هنر، بخش و ساحه سینما در این سمت بس و فعال باشد. زیاده از این بار رسم و رسوم‌هایی که عصر با عصر در بین مردم می آمده است از اونها هم ما جدا شدن قین سازید برای ما. مثال چخیلی که گفتن یک دختر خدمت میرساند از روی آداب ملی ما رسم و رسوم هست که یک کس که یک نکی کرد ما یک پیاله چای با وی بتیم گفته هم موافق قانونهای اروپا و بین المللی این چیز جنایت است. مثل اینم فساد میگن، کروپسیا میگن اونا. یعنی که اینجا بسیار پهلوهایش است که سالهای آخر در این مسئله کارها رفته ایستادن، چی از دولت ساختارهای نهادهای دولتی و چی از طرف جامعه شهروندی که با هم یک کارهای را پیش برده ایستادن و در قانونها تغییرات ایلاوگی ها در آورده شده ایستادن که این باعث خرسندی است. البته وقت طلب میکند. با نظر شما رقم کنونی تا کجا میتواند که عامل‌های انسانی را در اکثر موارد از بین ببرد و من جمله برای کم کردن سطح فساد مساعدت نماید؟ خب من باید بگویم که یک تشکیلات غیر دولتی یعنی جمعیتی با نام مرکز ترغیب و تشکل معرفت ضد کروپسیونی من در وزارت عدلیه به قید گرفتم و راهبرش هستم و وابسته به این ما سال 2008-2009 رفته تجربه گرجستان آموخته بودیم، چون که در همون مورد یکی از جمهوریایی که از سابق شوروی پیشرفته در این سمت بود همین گرجستان بود و ما در اونجا چی را دیدیم؟ اونها از بحر بسیار چیزا گذشتند. مثال در اونها ساختار گیی نیست، در کوچه ها بازرسی اتومبیلی نیست، این چیزا نیست، حتی نتاریوسان نیست، زکس ها نیست، دیگر نهادها از بین رفتند. اونا فقط یک خانه عدلیه گفته این خانه شما، دوم یوستیسی یا که وشدام گفته، همین خیلی پیشنهاد کردن برای خلق که در همون جا
ҳамаи кор аз шаҳодатнома барои кӯдаки навзод гирифтан то хариду фурӯши мошину хонаву дигар ҳама дар як ҷо мешавад. ҳамин шахс меояд имзои электрониша мегиранд, ҳамунҷа бисёр нарс пешвоз мегиранд духтарои хеле бинои калон, ҳамун 5-7 то 10 дақиқа вақт мегирад. ҳамунҷа мешинӣ, радио эълон мекунад, меравӣ, ҳуҷҷатот ҳамаш тахт мегирӣ, меравӣ. яъне ки асос инҷа чи аст? асос ҳамин аст ки корафтода бо шахси мансабдор рӯпарӯ намешавад. аслан пора кай дода мешавад? вақте ки одами зинда ба одами зинда метиҳад ку порара. ту ба вай компютер ба асбоби электронӣ пора дода наметавонӣ ку. ана ҳамунода ҳамин ҷорӣ шидагӣ аст. ва албатта ман гумон дорам ки дар оянда дар мо ҳам ҳамин чизо мешавад. мана пеш набуд дар системаи андоспорӣ мана вай тирезаи ягонаш мегӯянд, чӣ мегӯянд? равзанаи ягона идин якно ҷорӣ карданд. давлатмурод, шумо чӣ фикр доред? рақами кунунӣ то куҷо метавонад ки боиси паст кардани сатҳи коррупсия гардад? хуб, то андозае бибинед, бо тақозои замон вақте ки дар баробари олами воқеӣ, олами маҷозӣ шакл гирифт, масалан асри интернетӣ аллакай гӯем ки хеле ба маром рушд мекунад ва гузаштан роҳ овардан ба иқтисоди рақамӣ яке аз амрҳои ногузир буд ва тоҷикистон ҳам ҳамчун як ҷузъи ҷомеаи байналмилалӣ ба ин гӯем ки тенденсия ё худ тамоил гӯем ки шомил шуд ва дорад ҳамон марҳила ба марҳила дар баробари гӯем ки таҷрибаи дигар давлатҳои масалан минтақаву ҷаҳон аллакай ҳамин таҷрибаҳоро дар соҳаи давлатдорӣ роҳандозӣ мекунад. ва шакли ки устодам гуфтам бибинед ки бо таҷрибаи бо мисол овардани масалан таҷрибаи як кишвари пасошӯрои ба монанди Гурҷистон ва хеле гӯем ки шахсан барои манам ҷолиб буд. ман то ин замон масалан дар ин бора маълумоти хеле сатҳӣ доштам ва чизе ки устод гуфтан ки масалан ба таври ҷузъӣ гуфтан як мисоли конкретӣ овардан бисёр баром ҷолиб буд. бибинед ки бисёр омилҳоро аз байн бурдан, яъне ба таври рақамӣ кор анҷом шудан хеле хуб аст. гузашта аз ин масалан ҳоло ки мо масалан як фарзанд вақте ки дар таваллудхона ба дунё мебиёяд, мо аз уҷа ба таври коғаз справка мегирем, яъне маълумотнома мегирем, мебием идораи ЗАГС дигар ва ин чиз ҳанӯз ҳамун замонҳо аллакай тариқи кӯдак таваллуд мешуд, тариқи электронӣ маълумоти ӯ ирсол мешуд ба идораи ЗАГС, падару модари масалан волидайни кӯдак аллакай мерафтан шаҳодатномаи тайёра мегирифтанд. тафаккури мардума чӣ хел мо бояд ки кор кунем? барои ин вақт лозим аст. ина 1 сол, 2 сол, 3 сол, 10 сол ода намешавад. ина оҳиста оҳиста насл ба насл. ман бисёр хурсанд ҳастам ки ҷаноби олӣ ҳамин чизоро дар ҳар як маҷлисҳо хотиррасон мекунанд. боз дар мавриди тафаккур гуфтед, пеш аз оне ки масалан идомаи мантиқӣ ба маҷрои аввалаи суҳбат баргардем ва воқеан дар мавриди тафаккур мегӯям, мо дорем арзишҳои масалан суннатӣ ва бо мурури замон бо рушд кардани масалан фарҳангу тамаддуни инсонӣ бибинед ки арзишҳо характери кӯҳнашавӣ дорад ва мо бисёр арзишҳое дорем ки ҳанӯзам ҷомеаи мо бинобар сабаби гӯем ки ҳудудан 70% дар деҳот масалан зиндагӣ кардан, ин арзишҳо масалан ҳанӯзам пойбанди ҳамин арзишҳо ҳастем. арзишҳоро чӣ гуна масалан метавон аз баҳрш гузашт ва таҷдиди назар кард? арзишҳоро бештар мешавад ки бештар дар ҷомеаи гӯем ки шаҳр, яъне мутамаддин, тамаддун бештар дар дар шаҳр шакл мегирад. вақте ки рушди шаҳрсозӣ бо маром идома меёбарад, масалан шаҳрҳо рушд мекунанд ва мардум аллакай бо дар натиҷаи гӯем ки анамон раванди шакл ба таври дуруст бояд душвар шакл гирифтани раванди урбанизатсия аллакай як фарҳанг ана дар муҳити шаҳрӣ метавон масалан ина ба вуҷуд овард ва аз шаҳр ба рӯсто баъд ин паҳн мешавад. аз шаҳр дар рӯсто воқеан паҳн мешавад. дар мавриди масалан иқтисоди рақамӣ ва бибинед ки бисёр омилҳоро аз байн бурд. дигар имрӯз корманд бо гӯем ки хазинадор ё худ кассир дигар рӯбаро намешавад ва дигар омилҳое ҳастанд ки масалан барои
خرید دیگه ضرورت به میون نمیاد که مثلا بسته پول رو برده مثلا همه طریق الکترونیک خیلی پیشروی است. خیلی پیشروی است و فکر میکنم که اینم تا اندازه من اقتصادی رقمی برای کم کردن عامل‌های کروپسیونی که بیشتر جنبه فیزیکی داشتن اینا را خیلی کم کرد. امروز کاری که مثلا تا امروز انسان انجام میداد امروز الگوریتم فکر میکنم که با رشد اینوواسیون اگر الگوریتم‌های روی کار بیاین که در همین امور اقتصاد اینا اگر راه اندازی شدن فکر میکنم که همین عامل‌های کروپسیونی خیلی کم میشه. ببینید که در یک دولت اروپایی الان یک وزیر میگم که با ذهن صنعی ساختن که در عالم مجازی رو فعالیت میکنه. یک وزیر است، این فیزیک نیست، به طور فیزیکی نیست، او یک در با استفاده از ذهن صنعی آفریده شده است و اون به هیچ وجه انسان نمیتونه که اینا مثلا فریب کنن و ببینید که انسانیت به چی پیشرفت و چی ترقیات دست یافت و انا همین رشد اینواتسیونی اگر که اینواتس اگر با مرام اگر رشد کنن فکر میکنم که الگوریتمایی که مثلا روی کار میرن که خیلی 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 گویم که در همین سمت مبارزه و مقاومت علیه کروپسیون خیلی مثلا دست بالا میشه. رسالت انسان نان حلال خوردن است. نان مهنتی دستی خودت قطعی فرزندت باید کلان کنی. بعد اون یک انسان به پایان میرسد. اگر ما امروز بگیم که ما کروپسیون را نصب میکنیم یعنی که ما دروغ میگیم. بله. اینا هیچ کس پیشگویی کردن نمیتواند. چون که این همه خیلی عاملی هست که در کجایی که زندگی وجود دارد در اونجا نفس انسانی هست. یک راه فند و فریب هست و دیگر. فقط ما باید کوشش آن نکنیم که ما سطح همین فساد یا که سطح هم کروپسیون را در جمهوری خودمان از آنی که هست به پستی بریم. یعنی که آیسته آیسته به تدریج همین ما آباین بریم. انا اینا ما گفته میتوانیم و آن اقدامایی که حاضر رهبریت ریسپوبلیکا پیش گرفته است من امیدوار هستم که اینا اقدامای نیک هستند و مردم هم علاقه اون مردم پیش نیست در ما خلق تاجیکستان هم علاقه با سطح علم و فهمیش خودش به یک جای رسیده است و امید داریم که در بین دیگر دولت ها ما یک جای سزاوار خودمان پیدا خواهیم کرد. فقط یک چیزی دیگر است با همین بهاگذاری را ولی میگن که انا تاجیکستان وقتی که من کار میکردم 156 جدا بود. این سالهای 2007 2008 من در نظر دارم و حالا من ببینم در جای 164 است. اکنون این بها میتید یک تشکیلاتی بین المللی ترانسپرنس اینترنشنل که اونا حتی تاجیکستان یک بار ما همونو را دعوت کرده آوردگیم همون تشکیلاتی خودم خطیم اومدگی و یا از همون جا ایستاده از روی چی بها میتین و یا از روی آن معلومات هایی که حکومت تاجیکستان یا ساختارهای دولتی تاجیکستان نمیپرسن و یا اینا و یا بها میتین از روی همون معلومات هایی که تشکیلات های بین المللی در اینجا کاربری میکنن ای روی معلومات های همو بهاگذاری میکنن. ما برای همین بهاگذاری همون تشکیلات ترانسپرنت اینترنشنال اونقدر ابجکتیوانه قبول ندارم برای بها دادن اومده در جوش با چشم دیدن در کار با مردم هم صحبت چیدن در کار اینا سنجش گذراندن در کار. امیدوار هستیم که ما در همون جاده‌ای که حاضر رفته ایستادیم با یک چیش میگن نتیجه های نظررس خواهیم رسید در سمت مقاومت و مبارزه با کروپسیون. مبارزه از کجا آغاز شد و باید در کجا انجام یابد؟ دو شیوه بگویم که برخورد با این مسئله هست. من این مسئله وقتی دل کن مسئله‌ای که با جامعه انسانی رفت دارد. خب هست یکی از بالا به پایان، یکی از پایان دیگری از پایان به بالا. از کجا سر می شود و در کجا تمام می شود؟ از هر یکی ما سر می شود. بله. سرشویش همه جای هر یک شخص باید خودش بگه که من باید که قدم کروپسیون نمانم. استاد بسیار یک خلاصه خوب هم کردن، یعنی مبارزه با کروپسیا کاری دستجمعی است و امیدوارم هر یکی ما در این سمت
دستی هم گذاشته با این ظهورات مبارزه میبریم.